الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين في أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وتقا يا رب العالمين. Mahuli mga maastay mangud apag-agama, itukbal na mo impagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli kanyukatan pa mga kamaasan na mo, amoy niya rin nakahadir, katautay manghuran. Muna na pa gurusing kita niyo kauman, bianakan al-Ustad Sidri, iwan nasin mga anak murid niya, iwan nasin kamukatan niya rin nakahadir, iwan sin nakarungog. Murah-murahan, gandahan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sin pahala, wala niyo na angan-angan, di naman hadun niya, labi aula na tuod, paadlaw mahuli, insyaallah ta'ala. Maniw-tiw, pangadjian hati ko kulang din waktu ta antara sin maghrib iwan Aisha. Mamarahi inambuk ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan mga manyutu hadis sin junjungan na to Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nagparmanin Tuhan Rabbul Alamin bilang pagpamahalayak sin rahmat niya bang biadiin in luag, iban sin kaampunan niya bang biadiin in laggo. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Parman sin Tuhan mahatinggi sa bunal tuod in mga hinang marayaw. Sibu da pardo sunnat, mabugat iwan magaan, mataod iwan sintityo, yudhibna sayyiat. Sababan sin mga hinang marayaw ini, makapapasya sin pardusahan. Amurakuman in mararata na kamu biya kato Muslim, amuin bukunda malawm in biya mga panghati tanyo apag-agama, atawakan amin ampan nakarungog sin ayat, arakala in magkaabot madto pa pamaham niya, bilang dahati lang niya in magpakawak dusa, in mahal ka, nag-iibadat kita. Karena lang niya na mayta sa wunal tuod, in mga hinang marayaw, makapapas sin hinang pardusahan. Na in yadto, muna bukon habyad to in pamaham. So, bay muna in ayat ini, jawaban taim mga pangasubo, biyan asin panagnaan, uno naman in mga dusa, amin pagyanon sin ayat ini papason niya. Pasal in dusa na bahagi nagdua, ang pagtawagon kabiratun, ang pagtawagon sagira, kabair, sagair. In kabair, amuna in mga dusa, biyangkil sin Allah subhanahu wa ta'ala halom kitab niya mahamulya, atawa
Tiya sampay sin Nabi na Muhammadun sallallahu alaihi wasallam din ha mga hambuok din ha kahadis-hadisan niya sin innakabak sin dusa ini kagunahan lumabay atawa siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiya tagamahan siya sin amin pagyanon kabinsanaan. Na adapon in mapuas dayng hadto amo na in mga dusa sibi-sibi amo in pagyanon wayroon isab tiyutat sin Tuhan Rabbul Alamin amo in saruon doon atawa tartanto siksa punishment kanila sa wawansin na hinang nila yaon. Na inupamahan sin mga kabair matampal kato. Iwan mang kita mabaya umingat sinamuing katilwagan niya aun kitab sin Imamud Dhahabi rahimahallahu ta'ala biyaktol niya imot na rin hapanagnaan sampai pakay na po san impagtawagon mga dusarakula pagyanon. Yan naning kitab niya to Al-Kabair. Upamahan niya ini biyan asin bisu-bisu tayo nga sin kamukatan, biyan asin zina, mag-inom alak, makapamuno, manganyaya habukon kapatot, kawaonin alta sin tao habukon kapatot, iwan na sin dugaing, den ha mga parkala, pagtakaw, iwan sin dugaing na rin ha mga dosa na sabot. Na adapon indo sa siwi-siwi, biyan na sin amin makarungogin tayo nga pabukon kabayaan sin Allahu Ta'ala, makakabtangin dila pabukon kabayaan sin Tuhan, makakita in mata payaram sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala, iwan sin dugaing na rin ang mga dosa siwi-siwi. Pagtakon sila sa beto sa gait. Na amin pagyanon ayat sin Tuhan Rabbul Alamin, abang mumay ng inibadat at tawahinang marayaw ini, saroon doon makapapas sa sindusa, in pangasuroon, awno dusa in pagyanon didto. In pagyanon dusa ridto, pagyanon amurain mga sagair. Amurain mga dusa siwi-siwi. Ang kanda, in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagbanda as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah wa ramadanu ila ramadana mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kabair. In sambahayang 5 waktu, pasambahayang 5 waktu. In Jumaat, pajumaat. In sambayang 5 waktu yung maksud hang kaadlaw. In Jumaat, pajumaat hang kapito. In Ramadan, paramadan yung maksud hang katahon. Uno-uno na hinang dusa aantarayaon, dusa siwi-siwi, pakpakon sin mga ibadat nagkasabot ini. Sahingga bangman kaya titinggalan niya rin do sa dakula. Imaksod, aming kabdangan sin Nabi, majtunibatil kabair, di ta makadalil sa laggo-laggo, sin mga sila kamatawran fukaha, iwan ulama, sin kita umat Islam, bianakan da Imam Ibn al-Arabi, bianakan Imam Qadi Iyad, bianakan Imam iwan na sin mga kaiwanan kaimamanta, na may ta sila hasawawan sin kabdangan majtunibatil kabair, na may ta iin hadis sin imapakpak da ammal. Haway roon na unubang unuway pagduwaro imapakpak da dusa sawawan sin ammal, amura in dusa siwi-siwi. Na adapon in dusa rakula, na magkakunahan lang si mga kaulamaan na tawbat at tawbah. Intanda niya sin magkakunahan tawba,
Way pialamud sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in kabair hakabtangan niya in sambahayang pasambahayang in Jumaat pasumaat in Ramadan pa Ramadan makapakpak sina antara niya yaon. Ampak siunuan sin kabtangan bangman kaya aaniban in dosarakula sariri way lamud sin dosarakula. Naunay sabi ni pagpakpak sindo sarakula, ipagpapaskan niya, suway rareng hapagyanun tawba. Amin pagyanun sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala isabay kato, yan na suratul Furqan, illa man taba, wa amana, wa amila salihan, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat illa man taba bat malingkan amuin siya nagtaubat wa amana iban nagparat saya na pa Allahu Ta'ala wa amila salihan iban sin nagammal na siya salih faulaika sila na yadto yubaddilullahu gantian na sin Allah Ta'ala in sayyiatihim in mga dosa nila hasanat sin karayawan at inapapasun na in dosa rakula yadto gantian na pahinang marayaw sa baban mayta illa man taba panagnaan nagtaubat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala hati niya in dosa dakula di mapakpak sindus sin amal sa roon doon. Bukom be sindus sa siwi-siwi ini, mapakpak da sa sabuton ta rin mga upamahan niya kanakanayaw. Sabang sindus sa rakula, di mamarahi, inamal niya na sadya sa suwayad to in taubat pagyan. In taubat pagyanon ini, ikaysa yad tin sarap niya. Nagsusun na siya sin nahinang niya. Ikarwa, di na siya mag-isab-isab, magbalik sin nahinang niya. Inikato, huminang na siya hinang marayaw. Ininibang indo sa pahadarat sin Tuhan. Sabang indo sa pahadarat sin pagkahinya, papagkahinya, bang siya nakapamungmong, suway siya mangayo ka, maapan pa na pamungmong. Bang niya nakawain alta, nakanin ginlupaan, nakanin uno-uno na, natuhuman niya, nahina niya, kiapitnahan niya, suway niya yadto pangayuan, kamaapan papagkahinya. Bang di yadto niya kapangayuan papagkahinya, maaon in pagsukot adlaw mahuli. Amin aon saon, nabilang din ha mga ummat luhi, sambatan sin nabitan yu pilihan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Al-muflisu min ummati in luhi, lusong day nga ummat ko, man ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin wa qad syatama hadha wa akala mala hadha wa qadhafa hadha ila akhir ma qala fihi sallallahu alaihi wasallam. In lugi lang niya ummat ko in mabut aadlaw mahuli, nagdarasin sambahayang, Masya Allah. Nagdarasin zakat niya, sintungbas sin sambahayang niya, sintungbas sin zakat niya, sintungbas sin puasa niya, amurakuman. Wayroon nakawa sin puasa, sin zakat niya ni, sin sambahayang niya ni, indusarakula na hinang niya papagkahin niya. May taunin na inang niya. Naanya yan na inyadto. Napamungmong na inyadto. Nakanin alta sinyadto. Natuhuman na kiapitnahan niya inyadto. Nagzina iwan sinway roon. Na sa kalimaon na impagsukot.
pakawaon na siya sin amoy kahalan yadto. Saridi di tanatalusonin hadis yadto bat makadto kita paduka ing maudu ing kahawpuan in syarat ikaupat sin taubat suwaira tuod pangayuan ta papagkahita kamaapan bat bang dita kapangayuan kanya kamaapan hinabuhan buhi pa kita damikyan hinabuhan buhi day sabsya di na magbisara in sundok bisan nagdaraig kita nyo kaya tanumiwan sinsya. Di na magbisara in sundok. Bisan nagdaraig kaya tanum, di na makapagbisara. In kahalan subay mo imbuhi pa. Ang kan subay sa uton, pangayuan kamaapan papagkahita in mga uno-uno para kalayad to. Di mamarahi ibang kapagyanta maka mapakpakdasan deng haayl ko. Deng pagbasa ko sing Quran. Deng pagsarak ka ko ini. Deng pagtabang ko ini iban sindugaing di mamarahi subay ratu dihibungat sing kita madto kanya miki maap mangayo kita sing karidaan sing kamaapan niya. Bang mandi ta na mara magsyukuti kita ng iban sing siya aadlaw mahuli. Atina in ayat matampal matarang in hinang amal sale papasunnya amura in dosa siwi. Adapun in dosa rakula subayra aun taubat adi padumagpak ing kamatay ataway sab deng hakalabbihan na sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan kaampunan niya. Na madto kita papagyanon makapapas simpardosahan. Uno naman inupamahan niya. Pagkamatampal matarang na yadto kato. Na inkitay ni manusya anak apo Adam. Tanda sin ulong sintuhan ikaisa. Tanda sin Tuhan in sangat makaingat hakatan pia panjari niya. Siya nagpapanjari kato. Siya makaingat sin kusugta, iwan makaingat sin kalamahanta. Kaingatan niya il lammata doon hasawawan sin napsuta. Doon hasawawan panasat sin syaitan kato. Nasawawan sin napsuta ini magpakabak kita dusa. Mahinang taing kabayaan sin napsuta. Sumasaan in nainang tayaon dusa rakula atawa dusa siwi-siwi. Atawa kan sawawan sin aming panasati sin syaitan. Laki janji niya. La'uhwiyannahum ajma'in. Ambatun kura sila katan sa satun. Ambatun kura sila katan sa sawon. Hawi ni ragbus. Pagkakita manusya. Pia kita sin Tuhan Rabbul Alamin in ulong niya kato. Hinang niya intibay huan sin amal ibadat, makapapasin pardosahan na inang tad. Uno-uno na tibay huan ibadat. Makapapasin pardosahan, amuin dosa siwi-siwi besim pagyanon takay. Upamahan niya, biyan na sin hadis sin Nabi tanyo Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ala adullukum ala ma yamhallahu bihil khatayah. Unulong na mabaya kakamulong na baitaan sin hinang amuin ikapapas sin pardusahan. Impagyanon pardusahan di ma automatic ben sin pagyanon takain. Ikaysa beta sin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amuna in isbaghul wudu'i alal makari. Inamuin parayawon ta in pag-ail ta. Allahu Akbar. Impagyanon parayawon in pag-ail sibo da mahaggot iwan sin bukon bang amoto di sabi ni impatot basaon taratun, parayaon.
way kapinunta. Na iban lagi, amo sadyay sa binhat pag-ayil. Subhanallah. Nabot, piyang upamahan sin Nabi. Indusa magkainang sin an Muslim, dusa sivi-sivi, piyag upamahan niya simbya lummi nimikit. Doon nakahapamaranan ta, sa kalibang yadto kalabayan sin tubig, magad in lummi yadto hadto sin tubig. Napyagupamahan yadto sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tawadda al-abdul muslimu awil mu'minu. Apabila mag-ail na inipon muslim atawa bariman, bang niya hugasan na in pamayhuan niya. Magad mapakpak in pardusahan kita sin dua mata niya hatu sin tuwig deng hapamayhuan niya. Allahu Akbar. Bang mayad to kita-kitaon bukod sadto literal meaning bat maglag kaon in dusa. Biyagad didto bang bedto suway talong na jagahan. Bukon in pagyanon lang nyari magad mapakpak hinang upamahan sin Nabi indusa mabya sin lummi inang nain abstract biya siya madto concrete biya siya madto material di maragbos kikita ta in lummi kikita ta na kasulayan tanunin aun lummi doon bang takabusukan tubig magad umanod in lummi yadto pato anod sin tubig. Napyagupamahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in amin dusa yadto nabya sin lummi magad umanod ha tubig. Sa bukon yadto literal meaning but kikita taroon atawa kan biya jagahan tasubay tuod tumo in tubig ampalong na magad mapakpak in dusa. Nang biya tusuway makataud-taud din tubig ta, but bang pityo din tubig, sumaplag sa janganan mabasa, wayroon tumo. Natinalong na wayroon tumo, mapakpak dusa. Iban, habang biya tulong ng kahalan, na di man jari magpahid, bunal, sunnat. Bangko mag-ail, mustahab, in bangko mawos mag-ail, hindi mo pagtrapuhan, bangway sab mo darat. Besim mga bukon day sab mahaggutin hula. Pasaram mo na roon tumahay, inamo in tuwig yad tumo. Sa longsim mga ulama, pagkaima na yad tulong niya bukon literal meaning bat magad dusa, hat sadya siya long tamad tulong sim mga bahasa, magbabahasa ini mga dumagbos paanggil parail at tawakan metaphor pagtawagon nila na bilang dain trapohan tain bakas piagaylan ta. Lagi bang kita biya mag-uus-us day sab biya sumulog mga panamong biya bukon malingkat maamo madtuin sulugon tanin long sleeve tay ni basa-basaan in limata in bukton ta pagsulog ta nahipo sin basa umalup kita pamahadyan biya bukon marayaw aturon. Sana bilang dayad to haparakala pasal may ta bukon da literal meaning magad tuod doon indo sa hatubigyaon sa imaksod biya sin in sa kaulawla indo sa biya lumi nyagad deng hatu sin tubigyaon biya ti no pamahan atinya katan sin aming kita sin mata niya magad deng hatu sin tubig bang niya na isablong na ukasan in lima niya magad day sabdidto ingkatando sanay ng sinliman niya. Bang niya ukasan na isab insikin niya,
magadday sab indusa na hinang sinsikin niya na panawmad to pabukon marayaw din ha mga dusa siwi ambaton pakpakon. Ang kanda bunal da piyag upamahan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in pag-ail bang makamatawd lagi mabiya sin sambahayang makalimakaw mag-ail halom sinang kaadlaw. Makalimakaw sumambayang halom sinang kaadlaw. Piyag upamahan biya sinambuk bang mga hajaman na to biyaon swimming pool. Adlaw-adlaw kaw roon, halom sinang kaadlaw, kung adlaw-adlaw, halom sinang kaadlaw, makalimakaw kumawas maong pa swimming pool yan. Way roon makapin ahon luwag-luwag iwan silummi. Malano sadya kita. Nabiyad to raysab in sambahayang 5 wakto besin namin pagyanon takaina makapapasin pardusahan makalano sin pamaranan makapapasin mga dusa siwi-siwi ini in mga hinang amal ini pa mga dusa siwi-siwi na inang hadi tanad to kapag taubatan. Nakita kita madto pa bukon marayaw sa kaliway kita nakapag-istigfar. Atawakan wala na tayo min-istigfar tad. Di ta kay nga tanbang na tayo maiwan sin wala. Sa asawawan sin mga hinang ta ini, automatic karna do sa siwi-siwi dayan, papason yadto sin hinang tamarayaw. Yadto inamuing rahmat ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga sila bariman. Rahmat. Damikyan, isunod ta. Uno ba in hikmat, ininimbis sarahon tamo ng bariman tuan, ubos na. Sari na inamin mga nagdusayad to pahadarat sintuhan, puas ng parakala nila, bang sila mga yuda kaampunan magtawbat da, mura-murahan gantian dadto sin Allah Ta'ala. Sa imbis sarahon tari, hamuin mga sila bariman. Naway 10 na bariman. Wayroon deng hatingian sin waktu bat malingkan imbar iman, makawak dosa. Dual bang di na gumawa deng haway niya in manaw mon pakarandanan niya on. Hindi na in nagdurumol na sadya siya. Di na mag-atod na tumakamakabungko na. Tumakamakabungko na. Sana aun na jayad doming kakitaan niya. Bukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sana in pangasuburi, may taimbar iman sin yaon na hihidayatan sin Tuhan. Yaon na kanyain hidayat. May hayaw na doon kanya in hidayat. May makaripas siya makawakdo sa siwi-siwi. Bukon ka lawi kakausan sin Tuhan Rabbul Alamin. Pagkayaw na siya tiyamungan sin pagtawagon hidayat, hindi na siya makawakdo sa bukon edto mustahil patuhan. Lawi kakausan sin Allah Ta'ala. Sa sumagawa, naglalag kita biyaon unuin hikmat. Unin hikmat, may taimbar iman, magpakawak padusa. Sinyaon na kanin hidayat sin Allah Ta'ala. Uno kawhati, bat dasadya magmanyatakan impagtawahon, anal ghaffar. Ako na say ni insangat bay ngampunon. Ghafirud dhambi, mga ngampun simpardusahan. Ghafurur rahim, ghaffar, ghafur, ghafir. Siya sabot inikatan sin Allah Ta'ala din ha mga kangan-nganan niya halong Quran. Sabang imano siya amu imbar iman niya di na magpakawak dusa. Di na makahinang mangi.
wayroon pagtawahon pasal in ghaffar, insangat bay ngampunon, magkahunahan aun dusa bat daon ampunon niya. Magkahunahan aun dusa bat daon ampunon niya. In hikmat sinallahu ta'ala piyajatu ataw kan magjatura rin ang mga bariman in dusa siwi-siwi, bat da sila makaabot pa darajat pagyanon istighfar. Amin pagyanon sinallahu ta'ala sipat ha mga bariman halang Quran. Uiddat lil muttaqin, tiyataga mapa mga sila bariman in sulga yaon, amin beta bang biadinin ablang niya, bang biadinin luwag niya, bang biadinin ni'mat halawman niya, sipat sintuhan isim mga bariman dito iwan kapag yan, alladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidhunubihim. Iba namin mga sila na kainang simpardusahan nila patuhan nila. Nakatumtum man sila sininyaw langgal syara patuhan. Saroon doon. Sa wawan sinamin nakalanggal sila syara, nakatumtum, fastaghfaru lidhunubihim. Nangayo na sila patuhan nila Rabbul Alamin kaampunan. Na asawawan si pagpangayo nila ini kaampunan, sila na ining pagyanon sintuhan, innallaha yuhibbut tawwabin. In mga tawabin pagyanon, amin dumadlaw nangangayo kaampunan patuhan. Nabang di magpakabato kimano siya pakangian, dasawawan sin hidayat kanya, unin dumadlaw pangayoon niya kaampunan, sinwayroon sa kasaan niya. Hikmat sa laggo-laggo. Piyaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihil niya inaming mga hinang amal ini, makapapas sin pardusahan kanila. Subhanallah. Na aun biyayta sin nabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda sin suwayrain kita ini magpakawak dosa. Mano siya kita? Bisan kita isabyadinin ayad ta mag-ibadat, bukon akahawpuan, nabiyain dosa ini biyasin aramala magdatong kato, besin problema magdatong kato. Besin nakita na kaunaon, wayroon ngi indagpakan kita problema, sa inmangi bang kita mag-uno bangon problema ta. At inmangi bang kita di maingat, mangamdus patuhan bang aun problema di maratong kato. Bukon mangiin magkasa kita bilang manusia. Bukon mangiin magpakalanggal kita syara. Sa inmangi bang kita nakalanggal syara, hindi kita makatumtum madtukan niya. Kawa-kawa kita makawak dosa, ampa kita nakatumtum, na inang jikiryad to pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabilang yad to rahmat sin Tuhan. Nabilang yad to tanda sin rahmat sin Allah ta'ala. Pabar iman, bang sila makawak na sin kasaan siwi-siwi yaon, kawa-kawa istighfar nila may ng jikir patuhan. Nangangayo sila kaampon ng patuhan nila. Na iban laki biyayta sin Nabi nila Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Walladhi nafsi biyadi. Sapahan ko amuin ginhawa ko yadto halom hukum milik niya. Yadto halom sinukum milik niya. Laulam tuznibu, bang kamo yan di na magpakawak dosa, lajaa biqawmin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Sapahan ko patuhan, bang kamo yan di na magpakawak dosa, natartanto bukon na kamuyanin manusia kawayan sintuhan. Maginang magpaaon na Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia magpakawak dosa,
sa sumangawa dumadlaw sila nangangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. At sa wawansin dumadlaw pangayo nila kaampunan, ampunon isab kanila sintuhan nila Rabbul Alamin. Bukon indusa, siwi-siwi, tungod pabar iman. Siwi-siwi imbis sarata, uwas na indusa rakula. Bukon indusa, siwi-siwi, patungod pabar iman, kaaywan. Bukon. Gam naman inyaon, bang siya makay ng sindusa, siwi-siwi yaw nakapag-istigfar siya, nakawak siya, jikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa bukunin maksud sin inini encouragement patao maghinang sindo sa siwi-siwi. Bukon. Sa encouragement patao, gam naman bang makawak do sa siwi-siwi, ayaw indo sa siwi-siwi yaon tiponon ang patimbonon, iwan kapag yan haulihan tanalong na pagtaubatan. At tawakan lang na nakakaadasan sin sambahayang, nakakaadasan sin puasa, nakakaadasan sin sarakka, iwan sin duwaing narenghad, ayaw. Karna indusa siwi-siwi. Nabiya sin paka-paka ini sa upama, at tawalamisahan ini. Bisan na to amin pagyanon tiatambol in bilik na to, way na magpakasod, paukpok, bakon buntao, hangin maong palawman yaon, palom simbilik yaon, sa asawawan sin mga katahon parwatahon ang panato kyawian imbilik yaon, tartanto pagkita mo sin lamisahan yan, sulay-sulay, sa puhasin lima mo, aun na sadya paukpok, atawakan bakon kasanawan mo. May ta, tumaka-tumaka. Angay sin angay. Ini pa ini. Di pagkalanuan, lukay sinalom sinang kataon. Nabiyad turay sa bimbar iman. Bisan sa upama madu sa siwi-siwi. Aun saon lang niya, bisan ako di na mag-amal datuod, bang man ako nakalalayo dalong naharu sa rakula. Mamarahisad. Di mamarahi. Pasal may ta, hanagihinang siya sindo sa siwi iyawon, bunalway siya nakarawak do sa rakula, saway siya nagpatawad sin amal niya, way roon isab, may nang sawawan ikataod sin, may nang sawawan ikapakpak sin pardusahan niya. Magbiddada, besin masjid na to ini, inang katao parwatao rin maglalano, iwan sin maglano 5 katao pamapito. Malano na sa ininangan sin 2 katao, sa magdurohon in sapat, iwan lano sin masjid ta, bang magdurohon in taod sin maglalano. Pasal may ta, pila matay imatod, inway kita sin 2 katao lumi, kakitaan sin ikato, ikaw pati kalima, ikaw nung ikapito. Bihad to ray sabi inamal, saleh, tungod pabar iman, bang imbar iman na mapuas sin paginang na sin pardakan sin Allah Ta'ala, besin mga wajib, saway na siya naghinang sin mga sunnat. Doon na siya nag-focus sa wajib, nabunal in wajib, at iwan sinununo na tibayhuan, hinang niya, makapapasin dosa niya. Akahawpuan 5, makapapasin dosa niya. Na magbidda ini, iwan sinambuk bar iman ini. Imbar iman ini puas siniminang sa simpardaakan wajib sin Allah Ta'ala, imihinang sa sinkaywanan kasunnat-sunnatan. Ingkatanyad to, navista, mga katluan pakayman ininang niya, tiwayhuan sininang marayaw, manahut maaslam, magbidda daing kayman yad pin magpapasim pardosahan niya ini, iwan sinamin tao 5 rin magpapasim pardosahan niya. Magbidda to diyan. Magbidda in parakala. So, ingkahawpuan,
So wayra kita niyo magpatawad sin amal ang mga biakato bariman pasal mayta bilang pangahagari panabitan niyo pilihan Muhammadun sallallahu alaihi wasallam habi simbayta niya hadis niya. Ittaqillah haitsu ma kunt. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Pag mabuga kau pa Allah, hauno-hauno na ko binaybayan. Iwan saunui, sauti. Sinhinang marayaw, inhinang mumangi, karna inhinang mo marayaw yaon, mapapas niya inhinang mumangi siwi-siwi. Allah Akbar. Nabiyan na sin ayat, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sa munal to din mga hinang marayaw, makapapasin pardusahan. In pangasubo kay napusan. Biadiin na bang imbar iman ini walhamdulillahi rabbil alamin. Way dosa dakula pahadarat sin Tuhan imam papagkahinga. Damikyan wayroon dosanya siwi-siwi. Allahu Akbar. Masya Allah. Sa matawad na amal niya, aun na mga subo, unoon pa sin amal, uno pa yung papason niya bang way na naambat na piapaskatan. Sa kaliin nakakapin amal yadto, uno yung papason niya. Biadawasin aun na nga subo, nausal na katan, intrapulong niya pa, tiap-tiap hambuk tandawan. Mauambat to di sab sintrapo ya tingkatan lumipam ang katandawan niya. Sa di mo na lang naman jari usalong parugai. Sa kali, katan sin tandawan ini, kaya lanuan na si mga walo trapo. Way na nakapinlumi sa kaliawn paridto trapo hang kalabban. Unuhon na intrapo yaon sin kaya pag pakpak nakatan sin lumi. Nabiyada sin amin dosa, iwan sin amal, inamal katan napapas niya nindo sa siwi-siwi. Aun pa nakapin amal way kaya pagpapas, unuhon na yadto, amo natin pagyanon, ipag-angkat na sin darajat niya. Ipagpataas na sin darajat niya halang sin sulga niya. Ipaglano na katan. Iban damikyan, in pangasubo, uno in hikmat may takarunahan pakpakon in dusa simbar iman. Pasal muna in bar iman in datungan niya adlaw mahuli amo na in sulga. Sakali in sulga amo na in sutsi tampat. Sakali bangin sa sutsi tampat kadtuan sin malumi ditumop. Doon na kakalumyanin tampat yaon, ataw di kakitaan in lingkat sin tampat yaon, bang yaon in malumi. Nabilang batda katutupan. Kawakan ta ayat. Auno-auno na ayat, manawag-tawagin Allah Ta'ala, tungbasin ammalta, iba'y tanasan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Yadtura ya amut-amutan. Pakpakon na kanyo, ambatan na, indusan nyo. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum ampay piyahuliin wa yudkhilakum impiyaw na
murah-murahan in ampunon na asin Allah Ta'ala, lanuanin niya walihan nyo rin nga dusa. Ampaka mo pasurong sulga. Pasal may ta, in sulga amunain sa lano-lano tampat, di siya kugdanan suran madtoy sabsim malumni. Ang kanway makasud madto palam sin sulga, bat malingkanin ambaton na sin Allah Ta'ala, pakpakun in pardusahan niya, ampunon siya, mangayo kita nyo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaampunan, iwan di tanyo ikapika, ikasusa, inautan, bilang pagkamano siya na to, asal na sadyain, magpakalanggal kita nyo, doon na kay makabungko kita nyo, way sabsan tao, magbungko-bungko. Bangaon daki kita sintaw roon bato, way sudsab mat, lumaway roon, sipaon na yung bato. Ba't bang sipa na yung bato, kung di na matag na kabungko lang niya. Sa kuno matag na kabungko, bang mga way roon niya kita, nakabungko madtuyanin sikit niya. Biada sing kabuhi tayo ni, tumaka, angay sin angay, yadto kita nyo hapagyanom, fafirru ilallah, haraptan nyo pahadarat sin Tuhan. Batin tikang na to ini, tikang pakamatay katan. Ang biyadkin hakikat niya. Sa tumaka sin tikang na to doon, aun waktu magpakabungko kita. Sanaway na sa si magpakabungko. Bangman siya may ngat mangayo kaampunan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hado sa nahinang niya. Bangin kaaw nando sa rakula, kagunahan niya to pagtawbatan, bang do sa siwi-siwi, patauron niya sa amal niya, amunad to ini pagpakpak sin amuin, pardusahan niya, biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Hati ko miyabot na in waktu Aisyah, iwan sim miyabot na in waktu tanyo, dili nurakuman ako kamaapan, bang aun kabtangan sin anak nyo, magulang nyo, bukon marayaw ha, apangdungog sing kamukatan, dili nyo ako kamaapan, murah-murahan, yampon kita nyo katan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwan patap-tapon kita nyo haran mabuntol. Amo sa pagyanon haran mabuntol, bisan kita nyo magpakabungko, magpakawakdo sa siwi-siwi, sa maingat kita nyo mag-istighfar, maingat kita nyo magtawbat madtukan niya, bukunin kagunahan namin istighfar na to, ba't kagunahan nagpo-focus, nagtatasbi kita nyo, sa amo sadya namin pagyanon, maniyo wakto, pagyanon sinabitan ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sadya pagyanon niya, hadis niya, in nakapamong tiap-tiap sambahayang 5 wakto, nakatasbi, subhanallah, makakatluan tagto, nakapamong nakatasbi alhamdulillah katluan tagto, nakapamong Allahu Akbar nakakatluan tagto, ampan niya pya 10 na inkasyaman tagsya minihinang na ikahanggato sing kabtangan, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bat malingkan inamin tasbih niya hanggatos yaun katan, ipagpakpaksin pardosahan niya biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Dus hinang siwi-siwi. Di tanuratul biya mga kalimatahan. Pagpuesta nyo sumbahayang 5 waktu, dihilan na to ding ginawaran na to, bisang biyadin pa yung kalikapan na to, tagnaan na to habyaon siwi-siwi, pa mga taulikap, sari na sa mga kamaumasan ko, amoin yaririha hadarat ko, na bang tasbirain pagbisarahon kanila ini, labi pa sa kusog nila ini magtasbirain kako. Sa inamin pagyanon tari, amin mga katautay manguran, amuing kiyahiwong hakasan sin amin pagyanon, mamarahin na insambahayang bangkaw makasalam na yadto nakatanin dua, bisang kaw magusos na tumindog, ubos na yung parakala mo ang sambahayang, na maupasi sa bimbin sin nabi, ikapagpakpak sin pardosahan, lingkod kaw yatay mangud ko, tuoy kaw, panasbi kaw, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, iwan sinikang gatos niya, ba't da mainut-inut, mapakpakin,
pardusahan ta siwi-siwi amin wala tapyag tuuran pahadarat sin Allah Ta'ala. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lapayon na to panginduaan na to imma katotay manguran na to kamaasan na to nagpakauna na nagkareng kato. Damikyan in mga katotay manguran na to yadto ha Palestine. Allahumma ya qahar ya nasir unsur ikhwanana al-mustada'afina fi Palestine. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.